important to know what you're signing up for when you're choosing an engineering major, so I'll let you know about each one. Mechanical engineer means you make bombs. No, iseenesest nad teevad peale pommidega midagi, et tavaliselt nad teevad kõike seda, mis nagu töötab mootoriga. Liftid, eskalaatorid, konditsioneer. Miks nad teevad päris palju enda kätega? See, et sa saad öelda, et sina ehitasid, mis on paljudele inseneeridele see kõige olulisem asi, on ju. Engineer means you make targets. Ehitusinseneeride puhul on siis see, et sa tahad käia mööda linna ringi ja öelda, vaata, mina tegin selle. Petroleum engineer means you make money. Chemical engineer means you're a chemist. Being a chemist means you're a cashier at a pharmacy. Do not try to correct your confused family members. They will not understand. Electrical engineer means you know that V equals IR. Meil ei ole V, meil on U. Kõik valemid on alati peas. Töö pigem on see, et sa plaanid, projekteerid, ehitad elektrijaamast, see elekter reaalselt sulle sinna koju jõuaks ja kuidas ta sinna koju jõuab, et see on see, mida me siis teeme. Väga palju erinevaid osasid, kus sa saaksid töötada. Materials engineering is just coming up with IRL crafting recipes. Nuclear engineering is trying to explain to everyone for the last 30 years that these are not chimneys. Miks sa tossa paned? Kuna ma ise töötasin tuumavaldkonnas mingi aeg, siis ma saan kinnitada, et see täpselt nii. Põhiküsimus on see, et kuule, et mis need korstnad seal on ja kuigi meil, ma ei tea, siin samas Tallinnas on tegelikult see sama korsten olemas ja kõik sõidavad sellest mööda, aga keegi ei pane tähele, aga kui sa siis paned selle korstne tuumajaama sõna kokku, siis järsku kõigil on paanika. Software engineering is trying to figure out if you qualify for food stamps. Computer engineering is being relieved that you at least didn't choose software engineering. Biomedical engineering is when you just can't take it anymore and you need at least one class with a girl in it. Mechatronics... Oh, I don't know how that got in there. That's not engineering. Anett, mis meie eriala täisnimi on? Elektroenergeetika ja mehatroonika. Aga see lõpp kadus ära kuidagi.